nubwo bakwishima ko badahinduka abanyekongo ngo bararimbura Banyamulenge, ntabwo bazabarimbura bose, nta bwoko bworimburwa bwose ngo bushire, n'ahandi bagerageje ntibwarimbuwe. Abanyamulenge rero bari kurimburwa amahanga arebera, bari kurimburwa amashanga akomeye arebera, ariko Imana yo nyiri ububasha ishoboye byose. Ikintu Abanyamulenge bari gukorerwa, ubwicanyi bari gukorerwa, ntabwo ari ubwicanyi bwabaye bugishidikanywaho, oya, ni ubwicanyi ndengakamere. Abanyamulenge bamaze imyaka hafi 60 bicwa, urw'agashinyaguro nkuru bari kwicwa none. Bari kurimbura bishimye, ariko umugambi wabo ntabwo uzabanogera nk'uko babitekereza. Uyu duteze amatwi ni Maître Bukuru Ntwari, umunyamurenge, ni umunyamategeko, ni impirimbanyi y'uburenganzira, amahoro no kwishyira kwizana kw'Abanyamulenge muri gakondo yabo. Yabikoze igihe kirekire n'ubwitange bwe bwose, atabarutse urugamba yari atarushoje, ariko afite icyo yakoze. Abanyamulenge aho bari hose baramwibuka, nk'uko yarasanzwe bigenza, atanga amakuru yuko imurenge byifashe, avuga akaga barimo, atabaza isi yose. Ni nako yabigenje iminsi 2 mbere yo kwicwa. Nkoresheje ijambo kwicwa kuko niryo rikoreshwa n'Abanyamulenge abo yavugiraga. Nihaboneka ikindi kivugwa gisimbura iryo jambo, ubwo tuzahindura imvugo. Muri uko gutanga iyo mpuruza asanzwe akora, asanzwe atanga, iminsi 2 mbere yuko yicwa, ijambo yavuze ritandukanyemo gato nuko yarasanzwe bigenza mbere. Yasaga n'usezera, yasaga n'utanga irage, abwira ubwoko bwe Abanyamulenge ati reka ne kumuvugira. N'uburyo atangira avuga, n'uburyo atangira baramutsa, yarasezeraga nubwo atabimenye. Sinarinzi ko ari ubwa nyuma, sinarinzi ko ari ubwa nyuma. Dore ijambo ridukwiriye Abanyamulenge. Banyamulenge kazi, Banyamulenge aho muherereye hose ku isi, ku migabane yose yo ku isi, Amerika, Europe, Oceanie, Canada, Aziya, Afrika n'ahandi, muhorana amahoro y'Imana iteka. Uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2021, ba Mayimayi na Red Tabara na Forebu na FNL Palpeutu na FRDC, ingabo z'igihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zongeye gukora ibara bikomeye, zica, zisahura, zinyaga, zitwika, zica Abanyamulenge ku Muramza ho muri Bijombo, ku Mugogo n'ahandi. Zisha Abanyamulenge benshi, zatwaye ababyeyi, abamama, amatekwa benshi, n'abana benshi bagiye bajanye ahantu hataramenyekana, ariko nyine mu birindiro byabo. Uyu munsi Mayimayi na Red Tabara bari mu byishimo ntangere, kubera ko nta muntu n'umwe, nta gihugu na kimwe, nta muryango mpuzamahanga, nta shanga rikomeye, nta puissance, nta gihugu cyo mu karere na kimwe cyamagana, kibaza, gisobanuza ubwicanyi Abanyamulenge bari gukorerwa kuva muri 2017. Bari abo bagize coalition de nazis contre les Banyamulenge, barimo abayobozi, barimo abasore,
abo bamayimayi bakomoka mu moko y'ababembe n'abapfurero n'abavira n'abanyintu bari mu byishimo ntangere ko muramza ibaye nka rurambo. Mbese nettoyage ethnique irakomeje. Bari mu byishimo ntangere kuko bumva bari kugera ku ntego, bari zo kurimbura abanyamulenge nta mpamvu. Bari mu byishimo kubera ko bumva ko ahasigaye abanyamulenge bari ariho Minembwe, Mikenke, Kamombo na Bibogobogo naho baraye bari buhafate bari bumara abanyamulenge, maze noneho bose bakavanwa mu misozi y'igikundiro y'igihugu cacu ho plateau de Minembwe, bakajanwa muri Abyssinia ho muri Ethiopia cyangwa se mu Rwanda nk'uko bakunze kuvuga. Abo bamayimayi na FNL na Forebu na Red Tabara bari mu byishimo ntangere kubera ko MONUSCO iri mu Minembwe, iri ku Muramza, iri ku misozi y'Ifizi n'Itombwe ariyo Mwenga na Uvira, iri kurebera gusa, nta kwiyama, nta gitsure, nta kubabuza gukora ubwicanyi bamazemo imyaka 4 iri gusingira 5. Bari mu byishimo rero ntangere, bari mu byishimo ntangere kubera ko bari gukora ni nkaho amarido ya ho plateau y'imisozi n'ikindi gihugu n'ikindi gice gisigaye cy'igihugu asa n'ayafunzwe. Ariko cyane cyane igitangaje kibahesha ishema no kubona guverinoma yacu ya République démocratique du Congo na forces armées de la République démocratique du Congo FARDC aribo batereranya abanyamulenge gusumba abandi bose. Ubundi ibindi bihugu biza nyuma, ariko guverinoma centrale, guverinoma provinciale, mbese leta nishinzwe abantu bose b'igihugu harimo n'abanyamulenge. Ibyo rero nibyo zabashimishije. Ariko hamwe n'Imana y'inganje, hamwe n'Imana ya Kongo Zaire, hamwe n'Imana y'abanyamulenge n'andi moko baturanye, ntabwo abamayimayi bazakura burundu abanyamulenge mu gihugu ngo babe bonyine. Ntabwo abamayimayi bazaba mu Minembwe, bazaba mu Kamombo, bazaba mu Bijombo, bazaba kuri Gatobwe, bazaba mu Rurambo bonyine nta banyamulenge bayirimo. Ibyo ntabwo bizashoboka. Nta nubwo abanyamulenge bazava hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza umunsi Yesu azagaruka. Ntabwo Red Tabara iri kwibwira ikishima ngo irimbuye abanyamulenge, ariko ntabwo Red Tabara izamara kubarimbura ngo ibe inyeko ngo bahinduka abanyekongo. Nubwo bakwishima ko badahinduka abanyekongo ngo bararimbura abanyamulenge, ntabwo bazabarimbura bose. Nta bwoko bworimburwa bwose ngo bushire, n'ahandi bagerageje ntibwarimbuwe. Ubwo rero hamwe n'Imana, hamwe n'ubufatanye, hamwe n'amasengesho y'abakozi b'Imana, abayumbe, abahanuzi, nka kurya byagenze inganje muri byura abantu ntibashira kuva mu 1964 kugeza mu 1986. Abanyamulenge ntibashize. N'ubu ngubu Red Tabara na FNL na FARDC y'ubu ntabwo izabarimbura bose. Tizarimbura abanyamulenge bose ngo ibamare, ngo igendije naho bari mu bindi bihugu
ngo ije muri Amerika ibarimbure, ije i Burayi bamare, ije muri Canada bamare, ntabwo bizakunda. Kandi ubwo rero bari kurimbura bishimye, ariko umugambi wabo ntabwo uzabanogera nk'uko babitekereza. Abanyamulenge bamaze imyaka hafi 60 bicwa urw'agashinyaguro nkuru bari kwicwa none. Ariko kuva igihe cya kera cy'intambara ya CNL, APL, Comité National de Libération, yari ifite Armée Populaire de Libération, yari iyobowe na Gaston Sumiyaro na Marandura. Intambara tuba dukunda kwita iya Mbere. Iyo ntambara yazanye ubukana bukomeye ku Banyamulenge mu 1964, ariko ntiyabarimbuye ngo ibamare. Ikindi kandi metode na metodoloji bakoreshaga zitandukanye n'iz'ubu zadukanye n'iza Leta itabara. Ntabwo twumvise ko amasengero yatwitswe ico gihe. Ntabwo bicaga umuntu ngo bamare bongere banamudekapite. Ariko ubu ngubu kuva Leta itabara na FNL na Forebu b'abanyamahanga badutse bari iya Mbere, nibwo ibyo bintu byabaye kuva 2017 kugeza ubu. Abanyamulenge rero bari kurimburwa amahanga arebera, bari kurimburwa amashanga akomeye arebera, ariko Imana yo nyiri ububasha ishoboye byose. Rero ntabwo ikintu Abanyamulenge bari gukorerwa, ubwicanyi bari gukorerwa, ntabwo ari ubwicanyi bwabaye bugishidikanywaho. Oya, ni ubwicanyi ndengakamere, ntabwo ari intambara y'amoko, ntabwo ari conflit interethnique, ntabwo ari ubwicanyi butewe n'impaka amoko afitanye harimo Abanyamulenge. Oya, ni urwango rugaragara, ni urwango rwabyaye kurimburwa kw'Abanyamulenge, urwango rw'abamayimayi bakomoka mu moko y'Ababembe, Abapfurero, Ababwira n'Abanyindu. Iyo tuvuga gutyo ntabwo tuba tuvuga amoko yabo, ariko tuba tuvuga abantu bakomoka muri ayo moko babaye abamayimayi kuva 64 kugeza uno munsi wa none. Rero Abanyamulenge n'ubwo rupfu bari kwicwa, ntabwo aba intellectuel, nta mu intellectuel n'umwe w'umunyamulenge wakabaye bishidikanyaho ngo abyite intambara, ngo abyite ko Abanyamulenge hari uruhare baba babifitemo. Wapi, loin de là. Iyo abantu bari kurimburwa aba ari urwango gusa, ntabwo ruba rufite impamvu, ahubwo wenda rwogira pretext bakavuga ibintu byinshi bitandukanye. Kandi iyo ubirebye ubwicanyi bakora rwose nta kintu na kimwe baba bashingiyeho. Babanje ngo anagasuzuguro k'Abanyamulenge, babanje ngo bakurikizaho ngo n'izina ry'Abanyamulenge ngo riveho babone bagira amahoro, bakurikizaho komine ya Minembwe, haza balkanisation. Ubu ngubu ngo ni ubutaka bari guharanira, ngo komine ngo Minembwe izimurwa isimbire mu kindi gihugu. Ariko n'umunsi umwe ndagira ngo bazavuga ko Abanyamulenge bazabambura ijuru n'inyenyeri, kuko ibyo byose baba bavuga ko babambuye izina ry'Umurenge, babambuye groupement ya Bijombo, babambuye komine, balkanisation, none bageze ku butaka. Sinzi nimba batazagera no ku ijuru n'ibindi. Ibyo byose ni urwitwazo, nibyerekana ko badafite impamvu, ariko ni ugusinziriza abantu, ni uguhenda abatabumva, ni uguhenda amahanga, ariko intego ari ukurimbura Abanyamulenge kiolera nka jenoside. Rero abantu bari bakwiye kubivugaho rumwe,
bakereka amahanga, bakereka amakungu, amashanga akomeye ko ari jenoside. N'ubundi nibyo abantu bakora mu nyandiko, mu mvugo, kuko ubu abandi bana bongeye gutwarwa amateka. Twibuke ko mu 1996 hari abana barenga 150 batwawe amateka n'abantu bo mu bwoko bw'ababembe bagenda mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu Kigoma muri Tanzania. Na n'ubu uretse abana 5 ndagira ngo cyangwa 6 n'umuzeyi umwe, abandi bose ntarengero tuzi. Twagerageje kwandikira perezida wa Tanzania marehemu Dr. John Pombe Magufuli. Ubu twandikiye perezida wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, dutegereje ko wenda we uri ku butegetsi ubu nyine azagerageza gutanga igisubizo no kufasha abanyamurenge kongera gusubizwa abo bana babo aho bari hose, aho bajanwe hose. Kandi ntabwo bigoye gukorwa kuko hamwe na HCR ishinzwe impunzi hamwe nabo babayembe babatwaye Tanzania n'imyaka mike ihari, imyaka 20 n'ikintu gitoya, ku gushakisha umuntu, kumenya aho yajanwe naho ari ubu nyine no gusubizwa imiryango yabo. Ntabwo ari ikintu kigoye. Ubu ngubu rero abandi bana bongeye gutwarwa, Imana irakora ibitangaza, bagaruke baboneke. Ikindi nuko no gushimira abasore n'inkumi n'abagabo bari ku misozi bafite umuheto, bahagarara barengera ubwoko ndetse n'akarere k'imisozi miremire ndetse n'igihugu cyacu. Imana rero idufashe, Imana ibane n'abantu bari mu kaga uyu munsi wa none bashizwemo n'aya makuba ya jenoside abanyamurenge bari gukorerwa. Imana ibabe hafi, Imana itabare. Ubu ngubu abanyamurenge bakubiwe mu makamp de concentration y'abanazi nyine nka yayandi abanazi bashizemo abajuife mu ntambara ya kabiri y'isi. Nta bundi bwoko bufite abana bajanywe iminyago muri Afurika uretse abo twumva b'abajuife, nta handi. Iyo rero ni jenoside, jenoside ikomeye ikakaye cyane. Ni jenoside ikomeye cyane, ariko amahanga adashaka guserutsa uno munsi wa none. Ubu ngubu rero abanyamurenge bakaba bakubiwe mu Minembwe no mu Mikenke no mu Kamombo, Bijombo ni bakeya, Rurambo ni bakeya, Bibogobogo barahari, n'aba bari kubwegera aha hafi kubwegera. Imigambi y'abamayimayi na Red Tabara bose no kubarimbura bose hose, ariko hamwe n'Imana, hamwe n'ubufatanye abanyamurenge, hamwe no gutabara abantu bose bari bakwiye uno munsi wa none kuba bari ku misozi bagafatikanya n'abandi. Abanyamurenge bari kuba abagabo, abasore, abamama, bari abashoboye bose bakagera ku misozi bagakomeza kwirwanaho. Nubwo barimbuzi b'abanyamurenge nyine babakoraniye, ariko kwirwanaho kw'abanyamurenge nk'uko izina ryitwa kandi rimeze kandi rimaze igihe, hamwe n'ubwo bufatanye, hamwe n'Imana, abanyamurenge bazongera bogoroke kandi bahagarike ino jenoside. Hari kuri uyu munsi niyinga itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu, twese hamwe duhorane Imana, gakondo n'urukundo.
mwari kumwe na Maître Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa. Imana ikomeze ibane n'abanyamurenge bose, Imana ikomeze yiyereke, itanga inshuti z'abanyamurenge zabafasha kwamagana no kurwanya ndetse no gutsinda ine jenoside. Abanyamurenge n'umunsi wa none ni bameze nk'abawuringa bo muri Birimani, abo igihugu cyabo cishe mu myaka ishize mikeya, ariko bakagira Imana bakabona igihugu cya Gambia kirega Birimani mu makungu mu rukiko mpuzamakungu rw'ubutungane, icyo gihugu kigacisha make. Icyo nicyo rero abanyamurenge babuze. Imana yo mu ijuru yabonetsa igihugu, yabonetsa imiryango mpuzamahanga, yatuma ONU ndetse n'ibihugu bikomeye nka Amerika, Belgique, France, Allemagne, Angleterre, Russie na Chine bibaza ngo aba bantu ko baraziriki. Kandi FRDC yacu, guverinoma yacu, kubwira mayimayi ngo nireke kurimbura abanyamurenge, kuyibuza no kuyirwanya no kuyifubisha umugambi wabo, cyangwa se no guhagarika umugambi wabo aho ugeze hose, ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo bigoye. Ariko se barayihagarika, FRDC irayihagarika ari hayikora. Ubu se tuvuge ngo MONUSCO kuva 2017 ntibona ko abanyamurenge bari kuzura ubusa, bari kurimburwa. Ariko hamwe n'Imana twizere ko abanyamurenge bazogoroka, kandi duhorane Imana, urukundo na gakondo. Imana ibane namwe.